تنهیجا ایرو وانامه لسر ابنیگاری مرویه وک وانامه بری مدیتی من سر خاکا کردستانی بحمد جورین مزلال کریه ایرو می سر ابنیگاری مرویه کردستانی ده امی زلال بکن یک جه می لسر شینین و چالاکین این آبوری تمام دست که می سر شینین وینا جوار زلال بکن شینی جده ولات مده کردستان تمام کردستان شینین وینا نه دیارن نه دریا نویزگاه و نه سازومانین و نه دیارن نتوقع جو حميد دجمنين وايد خاصن شافتني تشيك بكن نتخاصن هجماران كرداورين خويا كرن دما جو ديار دكرن خويا دكرن بهجمارك كيم خويا دكرن بس تشتكى نيزيكي وينا بيجن اب هجماري ويت تشتكى نيزيكي وينايه جد بيجن جهلانينان وينا هجماري دكهجا نيزيكي چلو بينجا حتى 5 مليون كسيه وكما قلتي افتش نجو امبيجن اب هجماري ويت تشكى نيزيكي ويت تمام لكردستان جي هن هري من نابنتويين دي نابا خدا دحوينن وكا عرب سوريان ارمن چركز تركمان قالك بيكاتين دين عند خاكا كردستاني دهنا لي هجمارين كردان جي درفي كردستاني هنا لباجارين مزن دجين وكا بيشن بغدادي وكا الشامي وكا أنقرة وكا اسطنبولي باجارين مزن جي بلا بونا كردين اند ام نبيشن انو كردستاني ده تنينه دجي هاني ده ساغ ده بلا بونا تمام امي بيجن بلا بونا شينيان جي گریدای بخاک و آب هوای و پیشسازی و گریدای لگوری وان مرجان امی بیشن وره مره خویا کرین گو اب مرجه ها دبه سی بشل جمع بشن این دبیشنی دخلا یکی می بیشن هریمین این پرشینی هریمین چه وردینن این چه پرشینی تمام هريمين فرشيني لكجا هريمين تشدبن لرخنين دشتا تشدبن لرخنين قلي تشدبن دروبارا ده دچما تشدبن وكچه مبيشن دشتا آمده ده و هوليري ده يه فرشيني لورچنه دشتا آمده و هوليري تمام اف ين چه پرشینینه همه ورن این ين بيجن این هرم نیفشینی او هرم نیفشینی لنیف چولستانین و بلاغ دبن وکه حسکه او باشورین هوليري مگو وکه حسکه او باشورین هوليري این پرشینی الور چه نیفشینیه لكوديا لحسكي وباشورين هوليري تمام ين نفشيني من هاورن ان هرمين كيم شيني لفرمي بيجن هرمين كيم شيني هرمين ان چيا و دارستانان و بلاف دبن وکن چیاین این لور طروس و این زاگروس و این هرمین این چیا و دارستانان و این چنه هرمین این کمشینی لور چه هرمین این چیه کم شینی و چیایی تو روس اوزا زاگروس تمام لور هر سه
هریمین گو دابش کرنه مگو ای پرشینی لگو دینه لی دشتا آمده لور دشتا آمده و لی هولی ری بجی این پرشینی لنو جه ای گلی چه بلاف دبن و دروبارا و بلاف دبن و لی دشتا بلاف دبن و مگو ای خالا دویم لحریم نیف شینی لگو دینه لی نیف چولستانین وکه حسکه وکه این باشورین این هولی ری بلاف دبن و یه کم شینی لگو دینه امی بیشن توروس و زاگروس و هریمین این چیایی و هریمین کم شینینه خوندکارین هجا لور ما شینی لور مبداوی کرا من هاورین باجارین این کردستانین این سرکه امی بیشن باجارین سرکه این کردستانی tamam یک جه آمده tamam آمد امی جوره بیجن آمد ل مزابطامیا یا جور ویه ل رخی باکور ویه جوری ویه لکوده ل نزدیکی لسر چمین این دجلای و لسر چمین دجلای لورم بیجن آمد بیده لور چت که لسر چمین دجلای و لوی باجاریه و دیگره او جکله ها آمده و گندک he گندن این چت بیجنه ده کتباریه لهنه این چمین چه کتباریه باجاره که دیروکی دیده زلال دیگه روبار نویناجی دیگه جا 15,000 و 272 کیلومتر دامه tamam ام بیشن روبارین این آمده چقاسه روبارین وینا 12,272 کیلومتر دامه اف روبارین این آمده برای بیشن جهلا شینی نوینا جی ج 2018 جی لسر 2 میلیونان ره هه این بیشن این سرجمیرا نوینا جی چقاسه ل سر د tamam هاوین آمده بشه آمده جی ما جواره گود روبار نویناجی و سرجمیر نویناجی ما جواره گود من ها ورن باجاره یه دویم باجارین این حولیره امی دینن حولیره ور tamam حولیره لکوده دکوه ل باشور کردستان دکوه ل رخی باشور دکوه ل نزی زایا مازن دکوه زایا مازن مگوجور اختیگا و گوته لور زایا مازن هی لور دکوه حولیره tamam لزایا مازن مگوجه کی دیگره و کلها حولیره جی ده دهله گوچه دکوه نشان دده و که شکفتا و شانیدانی دده چیاین این لسر چیاین این پرادسته هی دنابرا سلیمانی و حولیره ده دیگره دهله گوچه باجاره که دیروکی خیانی بده روبار نویناجی نزدیکی 3,000 و 165 ببورن 13,000 و 165 کیلومتر دامه همه بیشتر روبار نوینا چبو 13,000 و 165 کیلومتر دامه tamam. لور سرجمیرا ویناجی لسالا 2017 دجی لنزی 2 میلیونا او جی لنزی چیه سرجمیرا وینا لنزی ده tamam. لنزي 2 مليونان tamam 2 مليون كسانج tamam لفر
ما هولير جي مجورة آمد زلال كر و هولير جي زلال كر من هاورن كرمشه كرمشه جي لكوده دكهوه كرمشه لرخين إن روشهلات كردستاني دكهوه لرخي روشهلات مگو دكهوه كرمشه جي جهة ديروكية قلق لهت دهنا كلهن امبجنه ده يكجي أنا هيتاية وشكفتاية وقوريها وروبارين ويناجي ين كرمشه 25,009 کیلومتر دامه شینین ویناجی سال 2016 جی شینین وینا دکهجا بیشن نزی 2 میلیون کسن لور باجارین این سیم امی بیشن لور امی دسپیک لسر روبار نوینا دینن لور روبار نوینا مگوچ خاص بو 25,000 کیلومتر دامه و سرجمیرا وینا جی او جی نزی ده de milyon نانکس لیه تمام کرمشه خودکارین هجامه باجارین این آمده مگود و ما هولیری جی مگو کرمشه جی مگو مگهانن ها باجاری دن قامشلو لکوده لروش آبای کردستانیه جه دگره و جه که دیروکی جیته ده لور القامشلو لویده و هن باجارین این دیروکی جی ه وکا اورکیش ه و چاخر بازان جیته ده و روبارین باجارین قامشلو دیگه نزی 40 کیلومتر دام تمام بیشن باجاری قامشلو تمام نزی روبارین می کیلومتر دام تمام لور باجارین این سرکه این خاک کردستان یک جه آمد بو و یه دویم هولیر بو و کرمشه بو و قامشلو بو نها ما وی بنده مبداوی کره من هاورن بنده دویم این چالاکین این عبوری چالا چالاکین عبوری ده کردستانی ده کردستان گلکی دولمنده به چالاکین عبورین وکه چه وجن تشتین سرعت هه و بنعرض هه و برهمداریان خاکی جی هه و تشتین بود هندره خاکی ده جی در کبن وکه کنزای جی در کبن دولمندن روبارن این چالاکین این عبوری ده کردستانی ده دکهوه لجمع گلک جورین هه جورین این یکی امی بیشن خاکا برهمداره خاکا وینا چیه برهمداره یا یکی خاکا تمام لور یا یکی چاوا خاکا برهمدارم بیشن خاکا وینا گلک احتمال دده گلک شیناتین تده چاندنی ہے دخلودام تده بردوام بون دخاکا وی ده جالی تیمار بونه ده دوی دمی ده ام بیشن چه خاکا یه برهمداره یا یکیه میورن خالا دویم آوا ین سرعرض و بنعرض هه آوا سرعرض و بنعرض چه کردستان امی دین لور آوا سر بن أرضي تمام
سرعرض وبنعرض چاوه سرعرض وبنعرض يعني قلك كم هي كهني هي قولن آوين هي افتشتن إن سرعرض وبنعرضه ودولمند وافتشت گریدای بچه بچاندنیه و گریدایه دهله گوچه دهله گو خاکا یکی برهمدار ببه و شیناتی تیده چه بن اب خالا یا دویم مندکارین هجا لبر ما سر خاکا برهمداریه مگو و لسر آوا این سرعرض و بنعرض جی مگو گریدایه به خاکا برهمداریه به نها می ورن خاکا یا سیم این چه آبهوا این گنجاو کردستان هر 14 سالین تیده هنه هر 14 سالین این خاکا کردستانی دهله گوچه اف هریم جور بجور پیدا ببه یعنی هر ورزکی شیناتیک تیده چید بید ما گو شیناتیک تیده چید بید دهله گوچه خاکا ما دولمند بید شیناتی ده اف چه آب هوایین گنجا تمام اما ورن یا چارم چیه؟ مندکارین هجال بر آبهوایین گنجاو جیمه بداوی کرد من هاورن جهه کردستانی جهه که نیوه این پارزمین آسیا ده و دهله و آسیا جید نابرا این افریقیا اروپا ده جید هله گوگریدا این نابرا اروپا و آسیای و گرید ده لور دهله گوچه کردستان جهه که استراتژی به و جهه که این بازرگانی به تمام اف جهه کردستانه تمام لور یه دی خاله کی بیش خاله داوی بجنه ده دستکاری هست دستکاری چا دستکاری شورشا یان مزوپوتامیا دماغو دست بکر هلشت گو این مروفین این دوی خاکه و ملین چاندنی و لاوروانی بکه هله گوچه بسپوری جی لجم و مروفان هبه اوه چیه دستکاریه تمام خواندکارین هجا لور ما این بندان این چالاکین آبوری جی مجور زلال کرد یا یکم مگو خاکا برهمدار چبو و آوا سرعرض و بنعرض جی مجور گود و آب هوایین گنجاو جی و جه کردستانی و دست کاری جی مجور زلال کرد نها میورن لسر چاندنیه مجور سر چاندنیه جی شیرو بکن تمام لور چاندنی می بیشن چاندنی کردستان هله گوچه درجبونا کردستان لسر گروورین این پهنایی ہے یعنی لور مگوچ خاص بو جه سهود دوا حتا چلو دوا هلش گوچه گلک جورین این کردستان جهدو گلک آبها این وینا جهدو جدا بین گلک جورین این شناتیه تیده چه بونه چمالن و لبر مگو یه خیزا سود دوا گلکی گرماهیا وینا هیا این چلو دوا جی هینکه یعنی هر هرمکی شناتی کویجی هیا دهله گوچه چاندنی و کردستان دولمند به چاندنی و تشتک دی خودنکارین هجا باندورا جنسرا ل باکور کردستان دکه هله گو او چیان دبرین این بلند برف وره دما گو برف وره جی او برف چید بیجی دمین هاوینی داد هله گوره حلاندن دما گو هات بشافتن حلاندن داد ناو دروباران ده چیایا و دریا دروباران و اوچیان و حرکت هلت کوید ناو گلک خاکی ده و هله گو چاندنی ده چه به اب دبرین این چیا و این زوزانا جی او جی هله آلیکاری چه به گو آب به حرکت بکوید ناو این خاکای راست بجی اف جهلا چاندنیه و بو اید خاکا کردستانی ده و خالق دیجی هی خندکارین هیجا دما گو باران نهات یان او آف جی بلاف بو هله گو چید به جانا جد ساله ده جی شغله 100 ملی متر آف جی لسر خاکی هی
tamam mecbur benda çandiniye me jwer zelal kir emin hawerin جورین این برهمدارین این چاندنیه می بیجن جورین وینا چوه چو بو این چاند جورین چاندنیه یک جه گنم بو tamam. Genim jî ji cureyên berhemdariyên ên çandiniye li herêma Hînik de ye û herêma Hînik û Têrava jî weke du cureyên hene ê genim yek jê avî ye û yek jî bejî ye tê çandin û hin cureyên dî jî hene yek nerm e û yek jî hişk e. Li Kurdistanê tê çandin. Berhema ya genim tê dihêle goçe Mezexistana Kurdistanê sax bi giştî dihêle got têr bike û ji hêla pêşesaziyê ve tê bikaranîn weke nan tê çêkirin, weke şêrangeh tê de çêkirin, weke mekerûn tê de çêkirin, gelek ji weke sabar jî tê de çêkirin dihêlin goçe ji hêla pêşesaziyê ve tîmar dikin û hin cureyên wêna jî tên çi dikin tên firotin ji bajarên dîre. Tamam. Li piraniyan Kurdistanê berhema yan her hektarekî genim ên avê em bêjin hektarî ê genim ên avê digihêje 5.5 heta 6 tonî. Ên çi ye ên avî ye. Genimên em bêjin li vir avî ji 5.5 heta 6 ton. Tamam. Ev ê çi ye ê avê. Her hektarekî li vir 5.5 heta 6. Merhema yan ên bejî digihêje nêzî ji 3 heta 4. Ê çi ye ê bejî. ji 3 heta 4 ton. Tamam. Ev yên aviye û yên çi ye? Yên bejî ye. Li vir em bêjin yên hala yên avî û bejî jî me ji were got em ê werin yadî li Kurdistanê berhemdariyan wêna ji yên avî û bejî jî digihêje nîvî ye û digihêje ji 5.5 jî heta çiqas heta 3.5 ton e. Berhemdariya lê ên avî û bejî ji me got 2.5 heta 5.5 ton. Tamam. Li vir xwendekarên hêja bibûre ne pêncesî ye. Li vir ji 2.5 heta 3.5 ton e. Ev yê çi ye ên genim e. Hamê werin yan benda dî ya çi ye ya cih e. Li xwendekarên hêja me ên cureyên ên çandiniyê ê genim me ji were zelal kir nihamê werin ên cih. Cih li herêmên genim tê de çandin, cih jî tê de çandin. û li herêmên berhemdariyan xakê baranan wêna kême tê çandin ji ber cih jî genim bêhtir xwe li cihên ziwa ve tê girtin. Tamam. Derên cih jî bêjin ê genim dema cihên hînik bê genim û cih bi hev re tên çandin bi hev re ne lê cihên ziwa cih tenê tê ve derketin tên çandinin. Tamam. û cih ji lawiran ve weke em bikardînin jî hin ji bo pêşesaziyên ve tê bikaranîn yên din ve tê firotin. Tamam. Li vir me got cih ji aliyê çi ve ji aliyê ve pêşesaziyê ve tê bikaranîn ve û ji cihên ên firotinê ve û ji cihên ji bo lawirvaniyên ve jî çêdibê. Tamam. Ê çi ye? Ê cih. Tamam. Li vir
خوندکارên hêja me cûrên ên çandinî me ji we re zelal kir gelinim û cih me ji we re daxuya kirin niha me werin ya birinc. Birinc jî birinc bi berhemdariyan wê li Kûdê çêdibe xaka wê dide li cihên ên gelekî têrav bê pir dixwaze avê ê li derdora çema û li herêmên ên germ û têrav. Tamam. Li Kûdê ev mercê wêna peyda dibe li Başûrê Kurdistanê li Silêmaniyê ev merce peyda dibe û ber bi paş ve vedgeriyaye. Li ber xwendekarên hêja me cûrên ên çandiniyê me ji we re zelal kir me gelinim û cih û li ber birinc jî me ji we re zelal kir ji we re zelal kir em ê niha werin li ceme çiyên ên ê bijinê de reştenê heye em bijinê de peqildan jî ev peqildan li Kûdê ye li Kurdistanê tê çandin rêjeya wêna jî yan gelinim jî weke gelinim jî pir dibe û her wiha li têra mezexistanan ên şîneyên ên Kurdistanê jî dike nîsk heye û nok jî heye. Li vir em ê bêjin li vir deynin. Li vir em bêjin li Kûdê ye ev nîsk heye û nok heye. Peqildan jî nîsk li Kûdê gelek çêdibe çandiniya piraniyan wêna li Dêrikê çêdibe li vê rexê Dêrikê çêdibe li hewîrdorên wêna jî tê çandin piraniyan nîskê jî bejî tê çandin. Ev ê nîskê bû. Em ê werin ê nok lê hin deverên ên rûbaran piçûk ve tê çandin li Dêrikê û ber rûberên berfireh ve tê çandin. Li hewîrdorê Dêrikê ve jî tê çandin. Xwendekarên hêja li vir me bi dawî kir wana xwe li ser ên ernîgariya mirovî me ji we re her xal bi xal zelal kir vê demê de gihan dawiya wanê niha em ê werin pirsên derxandinê jî ji we re zelal bikin deynin ser û pela pêncî û neh. Pirsa yekî rûberên ên çalakiyên aborî li Kurdistanê binivîsînin. Li vir xala yekî em ê bêjin rûberên ên çalakiyên Kurdistanê xala yekî xaka berhemdariyê bû û ava sererd û binerdê bû û avhava ya guncaw bûn û ya dî cihê Kurdistanê bû û destkarî. Ev yên çi bûn? Bersiva ya xala pirsa yekê bû. Ya duyem rûbarên çandiniyê li Kurdistanê jî binivîsînin çû çi bûn me got rûbarên wê gelinim hebû, cih hebû, birinc hebû. Ev na ê tiştê me ji we re diyar kir birinc hebû, cih hebû, ên pelqedanê jî hebû, nîsk hebû, nok hebû ev bersiva wêna bû. Ya siya dibêje piraniyan şîniyên Kurdistanê li Kûdê verê belav dibin. Me got li ku kîja û kîja derê belav dibin li cihên rûbar û çim û li derdoran ên gelî heye û li deştan jî pirbûna şîniyên ve belav dibe li xaka Kurdistanê ve yekim bêjin mînak weke li Bakurê Kurdistanê li cihên çem çêdibe li deşta Amedê û Hewlêrê jî belav dibe. Li vir xwendekarên hêja me divê çikê de divê wanê de me bi wana xwe dawî kir û hênin kêf û xweşî de.